Kublaya P. Waro ki pralog ki wasnyaw suk wo pat ye ki video how new channel. Te hakani ka video kwa open snyaw chapi. Wada dang tam ars pa san pao ngut ki Nong-India. Ki wada kala Nong-Isreal. Wada litho ka Israel ya ki da ka airplane. Wedang le sakam wan ru nyaw hajar ngut ki wampu ulitho ka Israel. Hawakam te ki yiki kini ki chat bro. Wai le kaliang ki yakari yong ki kamte. Te ton api yakani ka video hadu wakut. Kanang wayaw tip iye wasakhiat. Te chua was dangi. Ladam po emu depu ye subscribe your new channels nya bhai subscribe. Wai kanyan how to bell wa em hai tu kanang wayok ten cho phiu yo yiki video watame te tons dangi. Ka arpau le terik yong new benai daman ko kasngi ko sa kan mo yanom rta yakari Israel. Wai kam jo le yaki jad bru benai manashe. Ki wakam wato ka wi ne ki chipau jad ka jad bru ha Israel. Ki wada sa wir ha India la chikatu. Wai idaw wo ong okam teto. Nei bha akati kasngi de dang tam ars pa san pao ngut kini ki Nong-India ki wana Manipur. Wai to le ki benai manashe. Ki wada kam wa itri yong ki to na ka biblical tribe of Manasseh. Wai ite to na Israel. Da poi no ki ha Israel hadin wada wande to ka Israel yaki. Wai dangat wakani ka tribe da cha be bor ko na Israel dang tam ar hajar pras pas ne manchwa. Wai nadu ite ipor de sa wir ki ha India. Hakati kasngi kari Israel da pediang snyaw bha ko yiki benai manashe. Ki wa dang tam ars pa san paungut ha Ben Gurion Airport ka Tel Aviv. Kamchi benta ka operation yong ka sorkar Israel. Wow libo biang yaki cha Israel. Wai ka Israel daw pa cho ko sa artili ki airplane hakitaya wawan. Wow litho yakini ki bru yong ka na India. Kam wada yo iha ini idur. Waka Israel da pediang snyaw bha ko yaki day wabo da ki balun rong blue warong le kam katanom. Iwaman le irong kalama Israel. Rangkat wa isur tanre ka Jewish. Kini daman ki benai manashe wanangkong do wo poi ha Israel. Nadu wadarai ka sorkar Israel ha ubanai wakat win nin usnem. Wo litho yaki nakajala Mizoram wa Manipur. Nadu usnem chi hajar khandes pa khande pau. DM kam waso hajar ngut ki benai manashe ki wadaliwan cha Israel. Wedang le sakam wan ru nyaw hajar ngut ki wadang sa ha India. Kam tam ha kajala Mizoram wa Manipur. Hey yeto wakaniam yongki. Ha India kini ki benai manashe to kiniam Kristan. Tang wada ong wakate wanda hap kalaniam ki. Yoman ki Nong-Isreal. Wai waro kini ki wa dang tam ars pa san paungut. Daw sa no ki ha Northern Israel. Nei liang minister ka immigration wada pediang snyaw bhaya ki ha airport. Da ong wakani to ka jingsdang yong kani ka operation. Kawadaw cha ya waro ki jad bru benai manashe. Wow liwan chakari yong ki we ite to cha Israel. Wai dapten ulet day woong, wadaw litho ka Israel chi hajar ars pa ngut man usnem, wai yuluti wakat hadu usnem ar hajar lepau, udep lut ulitho yaki waro hiye. Kam wada yu iha ini idur, waki chenrang dari tu priki, kat waki kentai wanda spain kleki, kam katanre ha Orthodox Judaism. Kini ki bru da kemen bhaki kat wada yo ki uliwan chakari tre yongki, wai da kemen bhaki wada yo ki le wo ye chem waki wi wan ki so hajar ngut ki jat yongki, hadin wada ya pra ki da ki pau snem katu. Kari Israel da chim ko ye kani karai nadu ubanai wakat wi nin usnem, wo litho ye kini ki bru yongka kat wada duna bru wakre ko le, hadin wada cha atek ko ha ubanai wachipau nin usnem haka Hamas. Tedes nyaw tho iwaki benai manashe to ki wana Israel ar hajar pras pas ne manchwa, wai hadin wada cha be bo na Israel, da wir no ki wai da sa no ki ha Northeast India kamtam ha Mizoram wa Manipur, wai katewon, kat wada duna bru wakre ke Israel, wai ki le da kwa bhaki uliwan cha Israel, kamte da litho no ka Israel yaki. Wai minister ka immigration ka Israel le da ong wakatu man usnem chi hajar ars pa ngut ki wow yo uliwan cha Israel, wai kat haus nem ar hajar lepau, da deb lut hi ka Israel wow litho yaki. Nei bha so hajar ngut to ki wada chua ha Israel nadu usnem chi hajar khandes pa khande pau, wen ru nyaw hajar wan to ki wadang sa ha India. Te du kini don hi ki wakwa open snyaw chapi, ye subscribe wai like yi ki video kanang wai yok ten cho phiu yo yi ki video wa thame khublai jibon.